Hallelujah. Balibonga igama lenkosi. Ngicela ke siqhwabele umoya ongcwele isangisiwe. Hallelujah. Ngithathe ithuba ngizibulisele kuthatha umfundisi uMbhebhe egameni lenkosi uJesu waseNazaretha. Ngicela ibandla lonke liqhwabele isangisiwe. Ngifuna ngizibuyisele kumama mfundisi uMbhebhe. Ngicela ibandla liqhwabele ngibulise abefundisi bonke inceku nencekukazi zikaNkulunkulu. Ngicela ke nazo sishayele izandla. Hallelujah. Ngibulisa nabo bonke abangcwele abangaphakathi endlini ngegama likaJesu waseNazaretha. Nani ke ngicela niziphi izandla. Lume phambi kwenu ke bangcwele ngithathe umfundisi uCungi. Hallelujah. Hallelujah. Khona ingoma endithandayo ngicela ukwazi ucula kuhlabelele yona nje kancane. Ethi uqalile umsebenzi uyakufeza nasempilweni yami umusathane ehlasela Yeah.
ulomhlabelelo awuqalile umsebenzi uyawufeza empilweni yakho. Hallelujah. Ndithanda ithi noba uSathane ehlasela kodwa yena ayijiki umethemba uJehova. Hallelujah. Ngoba endleleni bazalwane sihambayo ekanye endleleni yokumkhonza uThixo uSathane uyangenelela hlasela, kodwa ayithethi lonto ba masuke kuye ekanye masimyeke umthemba uJehova, kodwa masiqhubeke simthemba uJehova ngoba uqalile umsebenzi uyawufeza ezimpilweni zethu. Hallelujah. Ngicela simqhabele uThixo izandla ezinkulu. Hallelujah. Malibonke igama lenkosi. Nama ngcwela nizobamde. Hallelujah. Kodwa ndizothi kude kwalapha uThixo nathi. Hallelujah. Ndikhumbula ke bangcwele elibandla. Hallelujah. Lisima ndathi khona abazalwane. Kwakungekho lula. Hallelujah. Kwakubethwa intonga uqala kwalenkonzo. Ndikhumbula kuqala inkonzo ekhonza utata umfundisi uMbhebhe nebandla kungekho leroof, kodwa ekhonza ethemba uJehova ngoba uJehova awuqalile umsebenzi uyawuveza. Kukhona abanye besithi alizome libandla kule ndawo. Ungene njani ufakwe ngubani kule ndawo? Nothi abantu nje nothi abahlali, kodwa abantu abazibiza ngegama likaThixo. Hallelujah. Besithi akuzokwakha badeske bathi kwedini uthunywe ngubani ukuba uzoma kule ndawo uzokwakha? Sizolichitha elbobosi, kodwa kuba uThixo enguThixo, ngoba uThixo xa ethethile akukho namnye umuntu ojikayo. Xa esithi uThixo yebo akekho Thixo, ngoba uqalile umsebenzi uThixo uyawufeza ezimpilweni zethu. Bengimamela umfundisi ethetha, umfundisi uthi ayikho lula iministry. Hallelujah. Akukho lula ukhokela abantu. Kubakho bakufrustrate abantu ekanye frustrate ministry ubawele noyeka, kodwa kuba uzazi ba awuzibizanga ubizwe nguThixo kwaye uthemba uThixo unyamezele ngoba indlela inde. Hallelujah. Ukhona umhlabelelo othi iba yi-tar road. Hallelujah. Kule ndlela yokholo siyayazi i-tar road abantu abaqhuba imoto. I-tar road yindlela esmooth. Drive imoto uyidrayiva kamnandi nge-tar road. Hallelujah. Ithi kodwa yi-tar road okwesikhashana. So xa ungumuntu okhokela ibandla ibaba ubumnandi bomzuzwana, kodwa uphinde usuke ungene kwi-travel emva kwe-tar road. Xa sowungene kwi-travel akubi mnandi xa uqhuba imoto. I-travel ityela imali. I-travel imosha i-ball joint zemoto yakho, imosha amatayere emoto yakho. Hallelujah. Ngoba akubi mnandi uhamba kwi-travel, kodwa xa ukhokela ibandla uhamba kwi-travel akubi mnandi. Bakho izinto uqoma ngasikuyeke le nto, kodwa kuba ukwamkela inkosi awukwazi uyeka. Hallelujah. Usowucinga uyeka, uthi xa kuyeka mna abantu abangaka sebesindisiwe ngenxa yale calling ibizelwa yona bazothini. Sengithethe kangaka ngalo Yesu, basuka nhlehle endleleni bazothini abantu. Hallelujah. Ndimele ke uzobulela amandla kaThixo bazalwane. Ngizobonga namandla kaMfundisi uMbhebhe uThixo amnikeze wona kude kubela i5 years ayondwana. Uqalela mina iveki ku ministry ukhokela ibandla yondwana. Uzibona nokuzoshumayela uqonda kunzima nolala umane ucinga ezivesi, because
ubuza kuThixo, Thixo ufuna ndithini kwaba bantu. Uyoyika nokoyika ngoba into kaThixo ayoyakho kwaye into kaThixo ayipheleki. Haleluya. Kodwa silapha namhlanje sizobonga amandla kaThixo awanika umfuso umbhebhe anyamezele kude sifike kule ndawo. Haleluya. Cela siphinde simshaye ngezandla ezinkulu. Ayivelanga iministry bazalwane ingaske lelithethwa ngutata umfundisi abazalwane bayimamele futhi bayenze akululanga. And zininzi ikhona ivesi apha kuJoshua xa efile uMoses uThixo uthetha noJoshua uthi Joshua umkhonzi waMoses ufile, so wena Joshua hamba naba bantu uwele nabo iJordan uthi ndizoba nawe ansoze ndikushiya ansoze ndikuyekela. Uthe endleleni akuzobalula zikhona izinto ezizokudiscourage endleleni kodwa uzungoyiki ndizoba nawe. Le ncwadi izingasuke emlonyeni wakho ngoba uThixo uyayazi uba le ndlela ayilulanga kwaye le ndlela zininzi izinto ezizomdiscourage uJoshua afune uhlehle ezweni likaThixo amyalele yona. Kodwa uthi Joshua le ncwadi yiyo ezokubangela into ubungayityeshele khohlo ukutyeshele nasekunene le ncwadi zingasuki kulo. Haleluya. Awusoze uyihambe ke le ndlela ude sikufike kule ndawo ungahlelanga kule ncwadi tata. So sibonga amandla ke siyacelebrate nathi siyavuya sibonga amandla uThixo akunike wona. Ndiqinisekile zininzi izinto ezikudiscourage le endleleni wafuna noyeka. Haleluya. Kodwa kuba uThixo nawe wanyamezela kwade walapha. Samcela kuThixo siyathandaza uThixo azaqhubeke tata hambe nawe indlela yonke indlela indlela esihamba yokukholwa ine potholes kodwa uThixo azabe nawe tata unyamezele endleleni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Indlela asisebenzeli into zalapha kodwa sisebenzele ekhaya ezulwini. Akufikwa nje ezulwini. Haleluya. Kodwa kuyasetyenzwa kuyanyanyezela. Haleluya. Ithi iBhayibheli kwinsuku zogcina abanqobile bayokumbathiswa ingubo ezimhlophe. Kuphume izwi libuze ngobani na abobethe ingubo ezimhlophe kuthiwe aba bobethe ingubo ezimhlophe ngabanqobile aba basuke embanyezelweni enkulu. So awukhonza uThixo okanye ukhokhela sihlangana nembandezelo. So kudinge kunqoba imbandezelo ukuze ukhabuye ekhaya ezulwini. Haleluya. iBhayibheli ithi ke akekho umuntu odlula inkosi yakhe njengoba uKristu babengamfuni bephethe kakubi enyeliswa kodwa sike kwakufika ithi nathi thina bakhonza uThixo ngayo uKristu yoba njalo nakuthi. Kodwa kudingeka thina sinyamezele nathi njengaye uKristu thile kufeni ngoba akekho umuntu odlula inkosi yakhe. Ayibazalwane mandehla anisangizoshumayela. Haleluya. Ndixelele kumfundisi umbhebhe ndathi umfundisi ngumshumayeli ndoske nishumayele pha anizazi banizofika nithini. Haleluya. Ndicela uMC athathe indawo yakhe egameni likaJesu.